Aksa batla bua nna tla bua lona ka tsatsile ya nna ke batla bua netse ma ke a le bua tebo ke a le bua and you know ona le mantso morana Jesu wa buang ha Petrus ya qeta ho mohlalosa hore ke mang a ke hopola morana Jesu ile a botsa barutwa ba e are batho ba re ke mang ba le ka ho araba ba le ka ho araba a qeteletsa itse jwale lona le re ke mang ba le ka ho araba until Petrus a hlalosa a re Kriste mora wa modimo morana Jesu ba mantso mang o re wena ha ona motho le madiana ka tsebang phela o semeletse ke moya wa Allah because it was when morana Jesu na bolela Petrus a re yeno ke o semeletse ke moya wa Allah ke o re fela ona le ka understand hore it was hard ho leo the disciples to understand hore morana Jesu ke mang and that is why morana Jesu ro Petrus ntweno e so leletse ke moya wa Allah it was the Holy Spirit ya o semeletse hore ke mang because ka human mind because uno sina batho ba le ba gona including the disciples ne tsa gone ho understand who is morana Jesu so Petrus ha qeta mo araba o Kriste mora wa modimo Jesu Kristo wa understand hore Petrus le hore ibe arabile tsona tshotso ke moya wa modimo but uno sina tsela hore na ka ikarabela nje ntle le hore a thuswe ke moya wa modimo so nnete sebele ya etsa le ntho re phele le batho ba sa re tsebe total mamedi re a le bua hle ka nnete ke sonta sa pele beke selemong ne ke sonta sa pele selemong wena mamedi wa Motheo FM mamedi wa ka rata ka nnete ke kopa la ha ka ba o no sontse o ikwaetse gore mo mamedi a tswe dikobong tsa hae a itukisetse o tla tshebeletso mamedi wa ka rata itukisetse ho tla tshebeletso ke sonta sa pele le lokopana le batho ka manta ba o le sa tsebeng ba tswa kae le lokopana le batho le lo tseka di position ba bang ba lo batla mesebetsi ba bang company tlo hira batho ba itseng le santse le tlokopana le batho ba le sa ba tsebeng ba o le sa tsebeng ba entse eng ba etsa eng wena mamedi wa karata jwale sonta ntsa pele tsa must hore o tle tshebeletso mamedi wa karata nna ebile sonta nsena mamedi wa karata ke na le ntho nngwe e golo ke ikemiseditse go tle o le etsa yona e golo e bohlokwa ka mantso mang nka hla ka re ke tlo ba pata sonta sena ke hore ke tlo le pata mo mamedi wa karata ke tlo le pata dinthong tsohle tseo Satana di planneng ke tlo le pata ke tlo ba kwaela ona le ntho mo mamedi ke tlo ile etsang yona ya o le pata ka ke tshebeletso ya o patua ena ya o kwaelwa hore o kwaelwe dirweng tsa hao o kwaelwe dinthong tsohle tseo Satana di rerileng o kwaelwe dikholiking tsa hao tse sa o batleng tse hleng bileng di batla o bona o tsamaile mosebetsi mono o kwaelwe mo mamedi wa karata ke sonta sa o kwaelwa le sena ke tlo le pata mamedi wa karata e dutse pelong yaka hore bana ba ntate modimo ba kwaelwe ke tsa sense guys ke tsa sense so mamedi wa karata o ska ba fosa sonta sena qala sonta sena o ke batla selemo ke batla so a qale selemo wa bona a qale selemo a etsa jwang a kwaetse mo mamedi wa karata ke o kopa sonta nsena mamedi wa karata ha o bala Exodus chapter 13 verse number 17 ha ke bua ka taba ya o kwaelwa ke yena re tlo ithola mona mpa le yona sehlofe Exodus chapter 13 verse number 17 leru le lopalletseng le khanare ya mollo o tlisa leru le etsang jwang le lopalletseng le khanare ya mollo mamedi wa ka ratang ke yona ntho ke tlo e etsang yona ena ha ke na dintho tse ngata verse number 21 e re motsheare o na etsa jwang e re motsheare morena o ne a ba etelletse pele ka leru le lopalletseng ho ba bontsha tsela bosiu ka khanare ya mollo ho ba bonesetsa hore ba tsebe ho tsamaya bosibu le motsheare o bona mamedi wa ka ratang ke mohlang bana ba Israel bana ba tswa Egypt yes mamedi bana ba Israel ba tswa Egypt hona le liru le neng le tsamaya le bona le neng le dutse di mabona bana ba sa tsamaya when ba qala journey ya ho tswa Egypt mo mamedi ha ba tsamaya fela
ho nona le liru le neng le dutse di mabona mo mamelo wa karata motshare ene le liru busiu ele khanare ya mollo wena mamelo wa karata ke le kopa ke a o kopa ha o tlo dula sonta enseng le ha ekaba ha o sebetse le ha ekaba o sebetse le ha ekaba ha ona ha o so sebetse kapa ha o so thole mosebetsi e lona ba batla mosebetsi hlo o tle mamelo wa karata ha eba o kgona tlo le CV ya hao kapa o tle le phone ya ke tlo rapella phone ya hao wena mamelo wa karata but ntho bohlokwa mamelo wa karata ke sontaha sa o kwayelwa sena o kwayelwe o patwe mo mamelo re dira tsa hao le batho ba o hloile le batho ba sa ba lakaletseng botle ba ska ba o bona ke sontaha sa o kwayelwa jole ke o kopa mamelo wa karata ke a o kopa ntho bohlokwa kena ya hore o kwayelwe so that wena mo mamelo wa karatang dintho tse ngata tse etsahalang di sketsa o fihlella wena mo mamelo because o tsama ntho bohloko gore jwale ka re plana bakeng sa selemo le dira tsa rona di teng di plana kgatlana le runa di planela runa ba planela di plane tsa rona batho jwale ka wena o plana hona le batho ba planelang tsona di plane tse ntsa hao hona le batho ba di planelang gore di sketsa etsana hona le batho ba planang kgatlana le everything yo batlang o yetsa le batlang o hantle ntle ho ja no khona la mamili ne ke re batla le di family tsa bona ho ja no khona la because mamili this service is very important ke sonta sa pele sa o kwayela sa o patua mo mamili wa karata le la baka o fela hantle ntle ho ja no khona la mamili ne ke tlo re le tlo patua wana mo mamili wa karata so that le ha o tsa ba strato mamelo wa karata ho be le batho ba sa o bone la o le mosebetsi batho ba o batle ke hopola mosadi mo ne ke mo rapella ke hopola this lady una kula ha holo mo mamedi a robetse sepetlele man wena mamelo wa karata a re ndate moruti November una batho ba mamedi dintho tse tsalang dipetlele ho nona le batho ba ne ba kena ba identifyang dibete le batho ba tshwantseng ba hlokale I'm telling you what one am tete brother Enigma di bua tse batho ba sa di tsebeng ene tse leng dinnete ntate hona le batho this woman and that mrutu hona le batho ba ne ba kena ho tsebahala hore hona le batho ba tshwantseng ba hlokale hai mamet honona batho bana ba bitswa ka di number pompo motseng shemba le lebetse ntho eo batho bana bana le di number man bet number mam bet number na le qala o tlo rona le di bet number man bet number man bet ina le di number bet ina ha o bet le bet ya ha ina le number bet number man bet number man mongana tsantsa hlokale so fapane ke bopela ntate modimo now all this late le a haye bete ene bitso ena ba bona batho bana ba kena it's in the room sure na salori dok na salori but the nthe makatsang yana ha batho bana ba tla beteng ya hae e ka rona le ntho e monkang e misang odimo tse wow ha ba fika beteng ba mmona le siko e ka rona le ntho monkang e misang odimo tse or date moruti ne ke ipona ke le spakapakeng then ha batho bana ba qeta ho tswa ke tlo go tlela fatshe ke tlo go tlela beteng ya ene ba tla ha ba fika beteng ya ba tla ba re kantu ibe o ka motho kapa o di searchwe na o tla ba a phahametse so what's ba ona le ditho tso ndate modimo re etsang tsona re a patua it's just that batho ba tsebe gore re a patua hona le ndate molena yena ke show story sa teng le ya seba eo batho bana ba lo tshisa ntloa e be tlo qete story sa this lady ne le police ana dula kana le ngau le o kae Vista Park that lady na dula Vista Park la tsama ka consenso okay ya fe ai ba ntse mo po yena ngwana ha ene le devoluship ngwana yona ba tla mbolaya bana ba devoluship bana ba filo ngwana ha instruction ya ra bolaya mmai ngwana no are nto mmai are date mruti ke tla utlwa le matile ka re le bulela toro and then
ke be ke robala ke be ke sena taba but kana ba tsane ka re ha ke a re wa utlwa mana ha ona le motho a emeng a re tla ra ke bula mahlo ngwana ka tla ba emehlong ya ka je ena tshwere thipa a emetsela ba phapama le tseba seno a tseba a re ngwana a tla ba phapama a mme no tla ba phapama re o batlang ka moreng ya ka bile o tshwere thipa ngwana ya ba sa bue a ba mo furala mme a yona tla matha ona ke na kereke ya ke bile ne le eng ya maponesa e udimo ya maponesa now ha tla ke mo rapella mosading ma developship a bua ka ho mmeno gore re file ngwana hao assignment ya gore a o bolae but the problem o qeteletsa tsa tlile le ngwana wa mo ngwana ebile o na se re piso po ke se re bo restaurant ha ke rapella mora wa hae ntho ngwaneno ha ba loe ba bua ka ho yana moshimane ba re ne re batla bolae mmae but jwale ha fihla betheng ya mmae ntho e tsa gore ska ba bola mme ha fihla betheng ya mmae o fumana ona le mollo tuka hodima bete that is why tla ba a eme o tla ba a eme tlekelele a sa tsebe e etsa ka makgetlo that's why me ha ya no a qeteletsa sa tlila rona ma tate mrutu ngwana wa ka wa ntshosa every time o tla ka moreng ya kana o tla bosiu moamedi wa karata so re hloka o patua moamedi wa karata ke a le kopa re hloka ho patua ka tsela makatsang that is why ke reng le hloka o tla le di family tsa lona le hloka o tla le batho especially ba o le phelang le bona bana ba lona le hloka o tla le bona mamedi wa karata le tlo patua ka o fetisisa mamedi ha ke re o patua ke kopa batho ba understand the mamedi wa karata ha re bale Psalm 91 so that mo mamedi a tla nkutlo hore ke bua kang Psalm ya 91 ha ke bua ka o patua le Moses a qala so that mamedi a tla understand the 91 verse 1 ya phelang tshireletsong ya hodimodimo ya ahileng moriti ya phelang tshireletsong ya hodimodimo ho na le protection ya phelang tshireletsong ebile ka re kampala ka English ya phelang tshireletsong ya hodimodimo ya hodimodimo ya ahileng moriting wa ya matla ohle mamedi wa karata we need this wa bona re hloka ntho ena mamedi wa karata re hloka mantso ana a buang ke David Psalm ya e reng ka se kompomtsi it is those who live in the shelter of the Most High wa utlwa shelter ya ntate modimo ya modimo ya phelang will find rest in the shadow of the Almighty. Mamedi, we need this. Amen. We really need this, Mamedi. Re hloka hore ntate modimo tlo re patata tsenena ore o se tshabelo saka o qhoboshene ya ka ke verse 2 modimo wa ka eo ke motshepang ne mo mamedi wa ka rata ke yena ya tla o tshwasolla le rabeng la setsumi lefung le timetsang le sewa ne o tla o kwaela ke verse 4 o tla o kwaela ka masiba a hae ne o tshabele tlasa maphio a hae botshepe ba hae ke thebe le thejane e ba le mpong verse whoever remains under the protection of the Almighty can say to him, you are my defender and my protector. You are my God, in you I trust. For he will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with his feathers. He will shelter you with his wings. Yes. We need this. Amen. Yes, Mamedi, ne di tshosa tsa bosiu kapa mitsu e bebang motshiare mamedi le ha lifu la sewa le gogonang lefifing le ha ile koduwa e timetsang harampa ya motshiare batho ba sekete ke rata mamedi tlo utlwa ba lampho you need not to fear any dangers at night wa bona ntse ke batla go etsa batho
ke yona ntho e tla etsang gore ba be le courage. Amen. Okay. Mamedi wa ka rata ntho e etsang gore batho ba ruetseng Yes. ba be le sebete sa o etsa dintho Yeah. ke ntho ena eo ba e fuwang ke dingaka tsa bona. Yes, e ba itshwere. E ba itshwereng. Yeah. Wa bona ngaka e o file moriana gore o ruetse kapa o tlamme ka lebanta kapa o ikentse o phatsitse. That to have that thing ya hore hona le ntho e mmeleng ya ke You etsa gore be fearless. e o fa sebete e etsa gore ska ba tshaba ka bo madimabe rona re le bana ba modimo we don't have anything Yes, maphelong a rona rona re tla bentse re na le Jesu fela re na le Jesu ya ditsing ka pelo. Though we have weapons dangerous, but yeah, Well, are re feel and ra thothomela. re a thothomela and that is why rona re tla dula ntse re frustrated ke maemo re frustrated ke di sick re frustrated Go ba easy re be under the attack. Yes. Now that is why getting banabanta they have to come. Batlo protected. There is something very special, Mamedi. Amen. Very, very special, Mamedi. Very, very special. Ibali, hona litimane ki batlang reo yona. Totswela pele mpomo ka yona. Do not be afraid of terrors at night. Verse 5. You need not to fear any danger at night, or sudden attack during the day, or the plagues that strike in the dark, or the evils that kills in daylight. 1,000 may fall dead. Yes. 1,000 may fall dead beside you. Basekete bakawa ne ere basekete bakawa bawa lehlakoreng la hao le habaka bala Ere 1,000 may fall dead beside you. Bakawa Ere 10,000 all around you, but you will not be harmed. You will not be harmed. Yes. Etala kai man of the sword ke eng ntho tlo etsang gore ha basekete ba wa Okay. basekete ba wa wena o bosawe o bosa Got this vision, Eric. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, dying. Yes, around you. These evils will not touch you. Sure. And hobane unthetlo yetsa ngoro le ha basekete ba wa mara wena o bosa etsa le next 10,000 ewe and then wena o bosa etsa le next ikala mara botata bo mana man of verse 1 mani mo bible that am dimaring wa tso hlola ke reng tebo ke hlola ke re batho sa bana ba tsaba ntate modimo flexible wa tsaba ntate modimo flexible and the only person who ileng a tseba hore modimo o flexible ke Dafita. He is the only person ileng a tseba hore ntate modimo flexible. Do I make sense? Yes. Because Dafita will explain a flexibility ya ntate modimo ho Psalm 91. Dafita will explain a flexibility ya ntate modimo umubitsa qhoboshiane umubitsa lifika umubitsa masiba moriti because of ntate modimo o flexible o latella this maemo a re tholang re ka ra ona o gona o fetoa ibe boemo bo leng go bona kana go eo. Now momamedi ga rata we need to understand ntwena because batho ba bangata re understand re nahana modimo ke ntho one ke se a leng sona fela ke ntate modimo ya ditse mama batho ba tsebe flexibility ya ntate modimo le se a leng sona because ntate modimo gona o fetoha momamedi wa ka ratang ka nako tse di ntate modimo gona o fatoa bohobe ibe bohobe o ba lapileng a leng modimo gona o ba bohobe o ba lapileng. The other thing batho sa tsebeng go re ntate modimo o rata lendwa ke motho ya lwanang ka nako ye o lokelang ya o lwana ha se modimo wa lerato lena le re le tsebang ha se modimo yena ya ratang ya pholosang fela but again ke modimo ya re lwanelang ya lwanang. So we need to understand that is why momamedi ke re ke a le kopa hleng le a tlameha ho tla because ka bo modimo ba re tsebo tlo etsalang selemong sena ha re tsebo tlo etsalang ho sane ha re tsebo tlo etsalang that is why hona jole ke gola ba profeta bana ba re it's a year of in ke gola ba sa bua ha ba bua le bonse ka po ile wa ka ba utla teng ke di batla ke utle ke selemo sa Oh my God. ka 2020 ha re ke re 2020 hona le memo o rata go kopanya ba ruti bana ba profeta ka fela
o ba kopantshitse TikTok-ong kaofela ba ne ba re tsa year of prosperity, I see great things. A ba kopantse kaofela ho ya ka manano kala bo Pretoria o nyelwa ka bona o ya Nigeria o khutla ya bontong o ya ka bona ka hohle bo Malawi kwana ba kopantshitse are ba kae ba go tuma lona ba profeta because COVID ke le la shapolo tso tlitse ya prosperity nna ne ke tsa batho ka Sunday ke re bomme le bontate wa bona selemo se a re tlole bua ntse ka ke taba fela re build a relationship and re trust yena fela because ndo tsa re bua haholo di re bontse bophelo bolaulwa ke ntate modimo bophelo bolaulwa ke ntate modimo so mo mamelo ga ratang ke batla motho batho ba understand you need this thing service ya tsatsene ya protection ka rona le ntse batlo ba ka pona re Nekere ntate moruti I think I understand this service o tlobang le yona ba ke tsa rona tsatsing lena because mona e a hlalosa hore he can be feathers masiba that means how hloka hore o protect you but if anything is dangerous etla o iba masiba then ha letsatsi lo chesa le betla modimo e ba moriti gono dula tlasa moriti o now o iba setshabelo when o tshuile hore o tle o dule then ka nako ya lifu wa gona ho protect a lolona then I think service ena ke service everybody I hloka that is why ke understand hore di families di hloka ho tla hlokotla motho I want but ho hloka ho tla di families ba hloka mpong ba hloka mamelo ga rata metsutsung ena e setseng ke kopa haholo le batho ba ileng gale batla wa tsmana le ntate mo a buile ntho bohloko re ntate moruti ke le ka tla ke rekeng ke na le taxi a re ke le ka tla taxi nga fihla ka tlo botsa hore if ke batla kopana le wena one on one santse ke batla le bokae a re baba mo jetsa ke bona kopana le batho ba ranta te moruti ba tla tula le na fatsi ke 1000 rand a re ntate moruti kwa na go nyeo ke qeta go botsa potso ya ba kolo ya ka e sa etsa 1000 rand a re a botsa friend ya ra ntate moruti gone bona ka 300 no 300 a re ha qeta o tlo jetsa hore o tlo kopana le nna ka 300 ya ba taxi ya isa gone etsa 300 a re ya ba tsa gone etsa 300 so ona tlipia ntate moruti a re ba pala ka speed fe mama di tlo o tloteletsa tlile be ke mo rapela o tlo itse le bakae le babedi le batla mo yena le a ntshukudisa a le tlo ntshukudisa ke le tse le bakae le batla mo yena le bana ka basadi ke yena ntate le ke mo rapela mo kae Lesotho mara ntate modimane ke tsa ntho mo professor ntate ke motho tse ke ro hla Lesotho a qetile ka motho tsa ka re bona le bomme ba babedi ba o setse morao ba tshwere mo phela ba hao la o bona ke nna ba mo kgantsa tsheta ro tla bona ke ro ke bona ka tsho ntho mo le wa ile mo kgantsa tsheta ke bona ka tsho ntho mo le so ke lo ba fatse mo phela ba se bientse so ntho mo le wa ska tsela pele ka bo nientse ntho mo le nna hae ska ba tšhelete moloko ka ba bona bona le tsena moloko ntate a o kila ka tlo botsa hore bona nwane ke bokae go bote ke 1000 rand a re for 6 months a sa kgone ho etsa tšhelete ene o na le meter tax ya sa kgone ho etsa 1000 rand motho mo ba mo jetsa hore a tle ho nna a tle payeng ya 300 ha qeta hore o tla ba 300 nkile dikgwedi a ke tsebise ka sa kgone ho etsa 300 yo le molokole ya tsamaya mo sheba ka mohlodi o tsare go le bone mamedi ke ena na ha ke mo rapela ba lui bana ba Lesotho ena fika ka mo jotse ke re ntate wena o tswa Lesotho ke sa mo tsebe ke re wena o tswa Lesotho and hape
ke bona bomme ba bobedi ba o tlang ba tshwere ba lelisana le bophelo bao ha ke mo rapela ke bana ba ba bua hore ke ba Lesotho ba etsang. Mamedi wena o na le bothata bofe bo hlokang hore kopane le nna ka pelenyana fela 078 398 3446 078 398 3446 ebile ke sa ba tshepa ba bamedi ba Motho FM ba founa ha re kwa leng show batla ha ba batla tebo wa tso batho satana ba pala ka ba a nna mamedi ka la bona ntse di satana batho ba tlone tebo batho ba ka founa botsa bompho motse ba re riatla tate moruti riatla ba be ba bue ba bombe ke ba prophet ke ba jetse ke re wena ho etsala so they will never come. Not because of that. Ba phone ha ke kena ke re ke tlabe ke re ke kopa batho bana ba phone radio ha batla ba le siko ha ba re ba ya vipina ha ba re ba ya vipina ne ya no khone ho tla mara ke nnetwa ke batla fela motho I one before ke tsama I one ya re ntate moruti gale ke le ka ho tla I one ho bana ba hlolang ba phone 078 mo mamedi 398 3446 mamedi motsotso ngwana o le mong 078 398 3446 ho bana ba hlolang ba phone e mong tse ding ke 079 083 3833 079 083 3833 ho bana ba reng 078 398 3446 078 398 3446 Setting it 079 083 3833 079 083 3833 Kwa tobwa la iwane fela Mamedi radio Khotson dati o mametse moneno wa taxi ba itseng hantse ke ba padisa clip ya hae ba le tlama ntate ba tlama tšhelete tsa lona ba itse ba batla ska ba le tšhelete hona le mohlang o kileng wa batla o tla ho nna ho boetsalang ha ntate wa ke nna se tsaba lo re ke re letle e so tla decide wena mama mfu na itimi kapa ke na itimi wa o qetela 079 083 3833 079 083 38 Mamedi re tente toka tima radio fela le nna ntate ke dula ke batla ho tla ho wena ma ha ke kamele ke tšhelete ya ke le next ha ga o etsa le next ntate wa ha o be le tšhelete le ya ho tla fela ya ho tla ntate wa o bua ka tšhelete ntse ke le blofante ka be ka qetella ke sa fihla ho wena jwale se ke le thabantse ke le hole ha ke kgone no fihla ntate o phela ka bo kopane Mamedi ntate wa ka beking e tla tlabe ke le botshabelo ke re ke nyaka sho ntate ke sona wa tseba ntho bohloko ha re tlwelle do you know that batho ba bang ba go tla ka baka la tšhelete transport ba hlokele tšhelete transport ha re tlwelle yena ya o dula le nna fatshe ntate ke sa go hlalosa ntho gore hana le Bloemfontein o na hloka tšhelete le ya hotla that means area transport abatrina ali tabanju Mamedi qetile if ba sa lwane hona ntho ka ba thusa ho fihlela ba lwanetse hotla Mamedi qetile ka le matisa phase 3 le phase 7 o borfelo ya kerekeng ya Moruti November shopong ya Madikhabela o kala matisa phase 3 kapa phase 7 o borfela ke ya kerekeng ya Moruti November ke kopa thewa shopong ya Madikhabela o tla bona e pela tsela Mamedi ka koloi driver ka re Grootsley o feta Limomolo o fete Mogriki straight Mamedi wa ka ratang ka lifting o tla bona structure se seholo mo Mamedi
and then structure se se solo ka lifting ke yona mono re kenela mono hona pela shop ya Maditlabela mamelo a ka ratang nomoro tso ka di sebedisang ke tsona tsena tse re faneng ka tsona le tsa ho tsona mamelo a ka ratang tsa teng Modimo le hlola lo fatsa tebu Doc ke lebohile ho hi Modimo o bless hle monna ke leboha Doc le tsamaye hantle thank you o dumeditse favorite ya ka ke bona o jara ditshipi o nwa di powder tebu rata le phokwatshe tebu rata le phokwa ke fela ke bona wa jima this tebu mo rata le phokwatshe una le powder Doc a se mo mutaka